baba goto on go yida wolugol on hay o wolata sayi on ayi mo ayi jikkon don ayi jikko makko ngana ko redo wotro be wi safe be nanda be yada right be nanda be yada donc ko men andi men woni wolde fimo ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo gorko no wawi wadde kala ko faala mais comme forcé degré an kadi a wata yoɓugol nene ma surtout no ɓiɗɗo gorko meɗen hakke o meɗen heɓa meɗen yoɓita seeɗa ka jiidi min jiidi ke min heɓi museni ndin hara yoɓike ko noon on worɓe ɓen wata yoɓugol nene mum on wata ittugol hakke on a aduna lanna acce jonti debba ɗo e tami puɗɗo joni hen yeddotiren ɗo ɓura ɗo no yeddode manden honno ɓesde ɓesde manden on direke ko angari ɗaɓɓutugol ko angari ɗaɓɓutugol sino nun on e tranquille wela taw nami insiste yewtere ma mettata men fi holluɗa windi ɗo 2 ans fils de Mandeng, ça veut dire que tu es guinéen, tu es comme nous, on est pareil, on est tous pareils. Si tu as un point de vue, je me dis un point de vue. Et d'abord, il y a un point de vue, mais quand on y a femme, mais fallait te fille à femme. No, Johnny, andi kono mi fala ari ma ko e lando mo si tawi o faami moƴƴa. Himo andi moƴƴa siise ko woni e wonde kon. Si o inni mo andi acce mo yewtano faamiri noon. Yes, tawi mo andi d'abord. Ok, o mo faami joni may nda wawi yewtude an. Vas-y. Ko mi yewti. O yewti walaji ko min mi wolani goɗɗo so heɓi jawdi a ɓuri aduna on fof a duwaka yawagol mawɗo ma to a duwa teddinde mawɗo ma ko honɗum woni bani adama waɗata o si mawɗo ma ari ɓannugol ma fii ka yeddugol yo jonna on ɗo exemple jogo mo mi anndi woni a hoɓiti e muudi makko mi wolta hende jiwo nene makko wi faalaka muudi makko o tippata toon haa o maaya jiwo jooɗi ka maɓɓe ɗon ha anndi ka saktono gonin jiwo jaabi nene mum o wi nene makko no ka muudi mum ɗum ko baabe makko o atan man basi o yaaka moodi makko après o yehi kanko e moodi makko ɓe moƴƴintini ɓe wondi on ɗo no mari probléme ok joni mi précise moƴƴa fino famira a faami fino famira moƴƴa kala ko innete kon ko boni ko Allah yiɗa yarlaki kon mawɗo ma o duwaka opposagol hoore makko fi ɗum ɗon ɗum ko nowoni ko fi ɗum min woni wolde ɗo min ala wolde sisego ko opposiɗo e mawɓe mum ɓen dali yehi ɗaɓɓoye baaba ka yaasi voilà e hoore mawɓe mum ɓen on faami est ce que min ɗon anndi min kam mi woni ɗo ni wono famille ji an ɗin fop hannde mi mara baaba bien sûr mi mara baaba ɓen an wura mi calculta ko feƴƴayno hakkunde ɓen an e nene gotoɓe mum ɓen ma e baaba gotoɓe mum ɓen kala ko ɓen ɗon yewtilan e hoore moƴƴere nden ko ɗum moƴƴani ɓen an ka alqiyama ko ɗum moƴƴani lan ñande janngo mi rewa e mum mi darata ça fait probléme ko feƴƴi hakkunde maɓɓe ɓen an ma probléme ko feƴƴi hakkunde amen mi waɗɗay ko ɓe faala ko ɓe moƴƴi kon hara kadi probléme fof ala hakkunde amen bengan waliki hande bengan no sare gonga lan no sare fenale minna ɗuma no sare gonga minna sare fenale min abbo tum frère min hande mi yaali ka laalagal aduna ɗo haranami jombanoɗo no few mi yaali ka laalagal aduna ɗo okkitoro wolange dewgal fino babiraɓe am ɓen no min ñeñinirta wono min ñeñinirta hay si tawi kamɓe ɓe yiɗa min nan yiɗi no mi ñeñinirta wono mi ñeñinirta mi mooɓa e jama on foppo ara walla mi tuubude mawɓe am ɓen ɓe okkitiranmi ngam préféri ɗum non ɗo mi yaade mi luɓoyo goɗɗo ka yaasi alors que mawɓe ma ɓen no wuuri tanke bengan babalangol no wuuri lam mari bandiraɓe mi anditani ka laalagal aduna ɗo on gorko okkitirowo lan e dewgal o question mon pointama ɗon anno kenen mawmaɓe dokkitirama ɗo e dewgal yaha ɓe aña moodi ma hara ko tooñe tawa sa tewti keɓe ko a selay ngal dewgal ma immoɗa yaha naata e bandiyagal jooɗora ni ndara tawa moodi ko ɓeɗo tukkori moodi ma ko tooñe ɓe innama ya seloɗamo selugol koɓe koyna yettale na yettugol annu kan no waɗa ɗum ɗon kadi no waɗa kono naara toujours la westori ko ɗum waɗi simi jaɓi wonugol toon par ce que ko kamɓe okkitirin mi naa dow goɗɗo goo kataraw
No, dina mama do kite ko ni tun ko mawbe an no kadi mawbe ko be alanya. Merci. Ko don wonden ko on size don wonden. Hida andi kadi frère hida andi kadi goddo no yaha wona o debbo do wona o pay kunni. Déjà go o taw abonni mawbe maben ayi ke en fokko meden de ngandi. Kon fo mondo ko mi tumar no kenza ko mi pay ku. Ko mi wallugo o jomba o jomba jio wo mi pottina fami makko min mi wawantama ɗum ɗo min si fami hakkunde ma e Allah da wawi mi wiide ko 15 ans jogiɗa kera heccala ngadi ma non mi na yani si mi heccama sa lan ko 15 ans jogiɗa makko kan golla ɗum mi faga woni ka non hawma kan jonnama ko ma 15 ans frère fitima de écoutez mais o ata min ɓumana bernude ɗo hawma kan jonna fi mo 15 ans ka makko ba a faami woko mbajoɗo ɓuɗe 60 woni wolde namen ko 15 ans o mari wawi wiide mandengo hawma kan no jonni ɗo neɗɗo mo 15 ans accon kadi ɓe faga woni moni woni pay ko mine mo min mawɓe maɓe noyni par ce que ene woni ga mawɓe maɓe noyni ni disade lay mi ikkanuma yeeso mi ko yeeso kono haysi tawi marseille mi yo Allah dandan mi yawde mi landanama nokkugo hara mawɗo ma e goto e yinade par ce que kam yiɗuma o mi ɓurade mi jeeyama kadi mi ɓuri ɓe ɗum wattani ɗo min ɗum waddi ɗum e goɗɗo ɗo wallahi billahi dinama kadi kitteɗo so ɗum ɗon ko neɗɗo mo ala ña mina tata ikkana goɗɗo yeeso kono mais contact famille makko ɓe wona d' accord immona yaha partout kono mais si famille goɗɗo dogi ni wa disons o yalti diina o dogi o ari fiya fi fattagol ma ya wallitomo o jokka diina kan wallitomo esa fami si moɓe kadi goɗɗo fof naati keferan kaku kanko o salaki ɗum ɗon o salike ɗum ɗon on ɗon talando abi mawɓe makko ɓe on ɗon sahibi possibilité wallugo mais ko lutti kon fof sa hikkanto goɗɗo yeeso yo hollidir e bolonda makko ɓeyna way ɓay ko an woni ni gonɗon sengo mais waɗi ɗum ɗon e maɗa wallito men ɗon harayɗa way mo wallitagol min on ko haqqila ok nane fils de mandeng min a wowɗiɗa ñamonɗo ɗa hoore ma ɗum kadi tawa kay pullo fuuta neɗɗo a wata ƴettude a faami tawa ɓiɗɗo makko on ko tomi ma ko ɗumata yiɗa révolté contre israel ma wawa wonde e nde teddungal pullo fuuta mi yeru ko mi andi ko mi yo ala tata ƴettude debbo ta mi famodira isra ɓiyam ma ɗum haɗa maɗa isra ɓe en kon mi yetti debbo min ye isra makko min ye isra ɓe an ɓen isra ɓe wona nenan e ben an on faami mi jaɓata sa hay debbo mi ƴettamo ta mo révolté makko ɓe mi jaɓata ɗum ani ko fala nder debba mi faala walli fi pullo fuuta o yewten fi julɗo awa ko ɗon noon min e yewtata e hoore debba sengo dewka mi addora mi ronka ma addana culture an o na fi ko fi affaire julɓe o faami min ko pullo fuuta fof ko julɓe fils de mandengo a faala wiide pullo fuuta na julɗo min nal pullo fuuta na julɗo no woodi pullo ngandinde so ayni tenaye ko on fi pullo fuuta alors que anda waɗ ɗon fils de mandengo an ko a ɓiɗɗo maninkajo te fier de ça minen kadi min wala ɗo ko fi maninka ko fi julɗo mone wolde fi non ko par ce que ayni te wonɗo fi pullo an noon hiɗa winditi ɗon ko ɗum woni ka enen fof ko kana pullo ko min yewten fi julɓe ɓen woodi fulɓe yedduɓe no woodi maninka yeddu non écoutez min mi haaɗi ɗo ka yewtereji men nani min mi wawata wonde pullo mi aybina hoore mi aybina leñol an ngol minama aybi hoore ma kono na fami ngara dina non non ko ɗum wonɗa ɗo de ça sous-entend cela ko wonɗa ɗo de ɗo kom mi sama choc même si mi hawtidi e fulɓe fof famille fulɓe fof o live ɗo en fof koye fulɓe a faami sayimde wona ko ɓay ko pular haali pura wonde wonde e wonde ɗe ngandi noona en fof hiɗe man notion de culture ko wonita ko emen fina tawaji men ɗi on faami ɗiɗo kano tawa e affaire éducation tawa e wondugol e wondu ko si hawruno hiɗe wonno ɓenɗama harana kala ko ɓiya leƴƴi hara na fulɓe ɗon miɗo famama famude kono en fof en fulɓe min nema enen pullo fuuta en anda inna noon fi wote wol fi pullo ko wol fi non o guetti en ka débat men wallahi de kali yeyi ɓeɗo ɓe yehi fewmande de kali e ka débat il a noyé le débat quand même non haalimi kono weltami e débat
enen pullo fuuta andira kadi ɗum ɗo ko kilti maɓɓe nayi ko fulɓe fof no feewi mon frère na fulɓe ɓe tum tagaɗo kala fewɓe feewi yewten fi julɓe non min ɗin ko fi dewgal dagal culture juɗɗama culture men o nowna o ñaako culture juɗɗo joguiɗen a famodiri joni s'il te plaît ko culture pour le joguiɗen je suis désolé pour le foot culture men o grand ko problématique joni nane fof ko ka panel Diallo mo woni ko c'est le même problème kadi ko ida mo ka mo wolata o do discuter ma j'ai compris il est tout le temps comme ça mais c'est pas bien ça il est tout le temps comme ça voilà non, on peut pas digérer avec ça. wi discuter gol mo ari mo tay benno 6 go mo ittini be mo addi mo nangue addu go addemen ka bani Israël parce que oɗo wona pour le Guinée de ko pour le Israël ka bani Israël ko ton kamɓe ɓeewi min no mi anda ha hande ka wateli mile iwri bani Israël non min riba min niɓay koɓe fulɓe Israël yoɓe yaw guere no wadde toon ɓe darano ɓe fakkinira guere ɗo ɓe yaade ɓe hirsana écoutez même hay o debbo lega oni c'est vrai il est venu mélanger le live on mélange live on quand même faut pas mélanger tu nous as noyé là fils de Mandeng joni jippo o ɓayna jaka debbo jako a mélange ay ɗo ɗumaji probléme hakkude Allah tamen e débat ara ittamen ɗon nattamen to ok boy ittumituma on ko probléme makko fof no kala panel mo jawi ko pullo wona wulede mo jiiɗi tay panel il est tout le temps comme ça ko ni mo way ɗo kadi mo yayi mo tawi ɓenno e 6 fi transition mo ittiɓe ɗo mo naɓe mo addi ɓe alima ko min tippinda place o yaya quoi wallahi tippinde fils de mande ko mi woya tippini place o ya faytu kala yide wallahi est ce que komin jippinma ko joni jippinma non on famali min mi fami game makko Mimi fami game makko fala wonde ko fiya Portugal kan na wowlugol de sabo to fils mande ko be woni do ibe combattude hakkude mabbe ton min ina lando kam mi woni do combat hakkude Fouta Jallow Mande Jallow je n'ai rien à voir je m'en fous de ça ko benni ko kambe woni wadugo tambo yagala raw kay problème ino ndare tun ko windi kon ndare kam fifty man e am taka banyonya hakkude men ko naba dabba hala ko be sapiji be jetta be nada da tombe won ko tigiri ko kanko natata ka panel ji ko pulal wowlete mo ukkindira drawson deba go mo taw do pullo goto dum ko dum dum mi halan taw ndare halaji ko yewtete suga be do fosi ari ko en analyse yewtere ko yewteten kon ko en mefio ayi mi wari do provoquer hawron ki kono bido andi min mi do andi be ko ni be arde sa do mo wadi fils de Mande soit terminé la wadi do Jallow ma ba ya ataka mo halaji gono to be nayno be do be fala kamen ko ni en min do pullo haaro pulal foko pullo ono ngandi ton no mais il est dangereux ay goto wolari do ko ay goto wolari do ko ko fi culture wona e wowlede goto be ko namu mum wona e wowlede kanko gonno mo intervention wowla o tay wowlu fi pullo ɗum ko on no dérange ɗum ko on no dérange tam non frère John dérange bayo indi tay wolu fi pullo kanko ko yawgol direct ka attaque ndara ansa attaque ay inna mo ande zako Mande Jallow winduda o yalmi ko dum mina bi min dan ko Mande winduda do ande zaka Guinée jo te Guinée donc ko fo meden ko ngoto no imbe no rondi problème nani no teto voilà kala mo yido no windi dum do e page mo ko be fala semugol désordre ukkidira e nder Fouta Jallow ha hande ko wadani non kadi problème ji makko din kala panel mo kala panel mo si dara ko débat politique won ɗon
Moi taillon ka débat politique moi dans débat ethnique. Il est tout comme ça. On y va, c'est bon. Laissez, mi bloqué mon temps. No, come fia gole e makko ko suba be ko come fia gole mabbe ko har gol ka panel dima be crea problem be nako kari joko ton fe you know mi yeto be attack na be indene be wona mi pullo ko mi manden jalojo ko ay kuwa ha min do ko good gitawa angebe da e nokkure fina tawa ko pula labungal serwono ta mawbe mabbe ko du wolta ya fembito da goddungo on wada hore ma an watawa kay fulbe ben accu goddo en ma ya wona contre ben donc kadi accu an pullo en ma tawa kay fulbe ben Sister Ulay, ko dum way tan wono débat hot pépé, laisse. continue débat men o yambi Sister Ulay, tu peux commencer si tu as envie de parler. ko dum mi wala ne fek anda babani Israel do ha sida bala jango penya na la mingi halima do maya udame uddi ma fosu na batane Menen ko si sanja ka kala wadir do dewgal makko ngal beus yalla bonnu dewgal mi wadira gal beus parce que wona dewgal ko kele yagal ko kele yagal be jommi la nanu menete dewgal ko humetengal hara ko mawbe ma an gorkon mawbe debbo serse haral wa hele ijam madan hara non goy hara nene ma bemma jombidira normalement ko babala ma on awa yawdo on hebini bemma safe hebin don nene ma hebana hara dewgal la hakkunde mabbe dey ko bemma ma don duwa assistugol fi an kan ya hebu ko laabi kon hara ko ya hebu nendi hara nayo an ya hebu ko bemma e nene ma hebi kon itti non sikke nene ma e bemma ko laabi ser on dido non ko laabi ser dum don fo no andi dum majjana hay goto oda ko bi halal oda kadi ko bi halal ko no watti hore mo nyangamadi ma dum on fo ko halal bodon mawbe mabe an gorkon e mawbe debbon huma dewgal mongal dum don be ganda ko dewgal dum do na mariage du ko bet pale ko mi wi ko mi woli do yaw peñanala selu bari wayte Aisha Sante bote few e simba wallahi endo be yawtali ma hande be yawtali ma ko beppale na mariage ni ko kele yagal wondu don kono ayino an bobo la bado oro pentete sa wattanali la ko jijam ma lan o jetta pentira yeso mangon fi honno mo inni ya hay hirso ya goddo lagine do yo déplacado ya wirso ya on mo lagine don mi anda am badido mon say yoratete am battido mon am mo récupéré am mo wala to taw nyande wonyande danki woti an o mi dande yoratata bay mi anda ko nge fetere fi worbe wonna fetere fi worbe ha ya na goddo ko kabano akude yalla et puis kadi Emilia mawbe mabe c'est ce qui me fait mal Emilia mawbe mabe ha pa jogo hundu ko ma kon fanka yatto fijon goto andano pa porno sana on parti don goto andatano an wona mawbe mabe wokkiti ka kono be wara kadi o wirta dum don ko o wirti hore makko no yumi ha o wirti kadi hore makko wo kanko ko mawbe go potti gambi wo ko be ngumi dogal makko gal ko no ni nana ko be woni donnugol lidbe men ben exemple kanu do gollo mi debbo go sinani dum don e anda kambe kadi be wa yawde jamu ko gol baba ka yasi yokkitire bena be da ko baba ka yasi on don gokkitira be ko don do woni exemple ko dum wadi se furbe ben hande wallahi pullo futa jabali pullo futa no opposi e biddo mu jommidire porto ko conséquence jidinni to mo yawon be porto ko conséquence jidinni na wonde makko fi ngay ngudey parce que wobbe hot fefe na tayi tugol ma fami mi ngi hinula do en personne min jommata porto je sais pourquoi parce que quand andi frère famille le plus souvent baby on a hebere do ata be respecta e haja kay goto abo to mi précise c'est différent onon worbe ben ko jombiran ton porto ko intérêt mon personnel dum do fawno andiri on dum don ko intérêt personnel jombiran ton debbo porto non worbe hobbe go mi jombata go do pour intérêt fi hebugol
kaydiri mon din e ɓi kadi on heɓa ko kaydiri mon din seeko ok woɓɓe de no waɗa ɗum woɓɓe no waɗa ɗum faw kala ko wiyataɗo no jomba porto ko ɗum ɗon ko intérêt maɓɓe on honde yaali gorko pour le fouta no jombinire portojo ɓe luttiti wala yeta seeɗa e makko Orar de yataɓe nawide na e marsi seeɗa e makko e pi kadi koye jombiɗo porto o koye jombi porto haɗa mo mari debbo makko on ka makko debbo mo mawɓe makko ɓen jombani mo c'est malhonnête ko minen rewɓe ɓen wedditoto ko minen rewɓe ɓen si min jombama min yejjita no woodi rewɓe goo so ɓe jombama ɓe ƴetta intérêt maɓɓe on ɓe ekkina yeeso ɓe ɓay tun intérêt maɓɓe on ɓe ɓa ko ɓeɓata kon ɓe seeda e makko ɓe yaɓe jokka haaju maɓɓe no woodi kadi rewɓe hiɓe jomba ton mais franchement hiɓe respecti ka ɓe wi ɗon hiɓe andi ko ɓe iwi ɗon andi rewɓe busnoɗo jombidire porto ɓe jooɗotako kadi ɓe yenna mawɓe maɓɓe ɓe woni oɗo woni wadde no woni waɗirde noon oɗo exagére dépassé la limite oɗo feƴƴintin oɗo timma mais anana ta fi mawɓe maɓɓe ɓe gananta ɓe nami miɗo haɓi deyo miɗo haɓi oɗo e oɗo non oɗo o accanali hay goto ko o mino jooɗi ɗo yenni nene goto mo yennimo e ley koyɗe yennimo afi ɗumanni o image makko on ka réseau ji ɗo ala ko wiyalimo a jaaɓe ko yira ɗum fimo addi mawɓe makko ɓe leydi porto kadi min anda wawi waɗangol mawɗo makko a watamo yoɓugol min miɗo woodi fof mo mi mantano miɗo addani mawɓe am ɓe leydi porto sila réseau sociaux e réseau sociaux honnugol mawɓe am ɓen no leydi porto min namin ko mawɓe am ɓen addinan hay so tawi komin addi ɓen mi hikkinta yeeso an ça fait mi hikkina yeeso an hoore an yeeso mi ƴetta min na mawɓe am ɓen addinan ɗulle ɗum jara kadi wowlugol ko fiollu wowli ɗum jara wowlugol goɗɗo no mari ko yoɓa nene mum andandi ko nene ma rewi ha heɓuma soñjodu e ma jooɗo man to min ko min addi mi addi mawɓe am ɓen mi addi nene gotoɓe am ɓen mi addi miñiraɓe am ɓen ye nene maale ko heɓunoma kanko ha hande o jooɗaki o sifi ka réseau sociaux ɗo no heɓirma koni mi heɓiri ɓiɗɗan o koni mi dankori mo koni mi ñamminiri mo koni mi bambiri mo koni mi waɗiri mo franchement je suis désolé debbo no heɓa tun ko musinani je suis désolé fussa wata yoɓugol nene ma jara ko aduna wata yoɓugol nene ma jara siɗa falanoga darnanaɓe koore waɗanaɓe kañe jaman aɗa bambuɓe ɓiɓɓe maɓe ɓe jogiɗa ɗon ya ɓen ɓiɓɓe maɓe jogiɗa ɗon so ɓe hande ñarrima hande ko wonɗa wolde ɗo kon tanke kadi on tigi fuɗɗaki jiidi wawata famude ko wonɗa yewtude kon fayida ko ñande on tigi fuɗɗi jiidi ɓe ñande a jooɗoto miijitoɗa ina nene an ko ni rewri danki men menen ɗo fof ene ko ni ɓe rewri ɓe waɗi ɗum ɗo ha menen ɗo fof men jandi tawa jakanoma man c'est des femmes fortes merci Oulay mi almi fa loma wowde ka wallahi a andi goɗɗo wo sa heeɓi ɓiɗɗo Allah bari Allah mawɓe men nane teddiɗen ɓe yiɗen ɓe teddiɗen ɓe no yurma min sista Hulay min kene mi ñiiji ko mi ɓanni ñaamete min ne est ce que nena ñaami heɓi suga o ñaamete mo mi woni ñaamude ɗo wallahi ay min miɗo mari gorejo min jiwo an afohom ɓay mi heɓi mampali 5 mois d'affilée mi ɗanata ko jamma ko si salli noddi ni hakke man ko yangunolan ko jamma foppara mo wuula nene makko ta il faut min mo umanno jamma on fof yeyata mo umanno fi nene makko wawɗa hanata chaque jour 5 mois d'affilée après mi nayi mo pédiatrie haqqilan non ko on tuma arno min ni nono mawɓe me jaka ɓe tampi wallahi mawɓe me jaka ɓe tampi min ko fuɗɗo heɓre ɓiɓɓe mi andi jaka mawɓe men ko honto ɓe tampi fi am kono tanke ɗum ɗo jangali ma heɓali ɓiɓɓe anta wata yummede mawɓe a koyno ɗon kon si ɗum ɗon jangali ma miijo luggata miijo luggata mais kanko ɗo e wi ɓiɓɓe nene par exemple ɗo wako mantoto ɗo inna nene makko waɗani ɗum ɗo nene makko an halima accanala nde hakke yaafoɗa an halima hande sa yi wano menen ɓe nene amen wuuri ɓen komin huwata nene amen kon ko honno hara yan wonirɗa comment tu te sens hara je me sens mal en fait
parce que inna nene baba ko fuddo dum ngadno voilà hara an kadi saguma hara biro hara an ça fait ida jibi andude ko ki honnu an kan awa ilawa menen benene mu wuri ben hara do wadande be ko mojjide ko non mi joto sago en France ma hara min kadi buwanno do ber ko mi mari ko mi wadanade la mari gorejo min non hanka wondo ni ha hande yalnene makko o yalnene makko kono soyi wanu ni menen neldanene amen o wullay hara mo wulli hara mo jar min yonno ko men goto min kam yandane ne ko men goto tu vois jonno ngangi ya dimmojo safe mo alla wadani dum don hara kanko nene makko no wuri mo rentinene makko anga rentanene ma on do jodi no aybane nene mo nyande wo nyande erezo helsina nene mo anya nene mo safe ni o ala andude parce que kanko o hebi sans wondugol e nene makko ha o age makko ko fotata do hanko fotata do ni o hebi on sans don ko nyande nene makko wali mai ko den nyande non o andata jaka ko wanno ko foppu nene makko o wadali ko mokki konto ya taw daro tubana nene makko ka hore yana nene makko jabana mo dum ko dum ko waɗeten ɗo wo kaduna men ɗo koye wattangila surtout no hakkude men e mawɓe men ɓen min sa yi hande nena yennaylan waɗaylan kala ko faala si ɓe faala hay ɓe piyaylan ma ɓe bantoton ko min han joni ne gore ɓe ɓe fo wolay ko min han joni nenan min ukkodiray toon soko leggal ɓe jogiti ko ngal ɓe tuɗɗeta yam ko nenan ala komi waɗa woɓɓe ko ɗum ɗon suni woɓɓe ko ɗum ɗon suni ko nyande non nene on tigi waali maayi few on tigi na jaa nene no weli o moy ko nanta ko wito maɓɓe fof ko men haɓata kon fof ɓe waali keɓe maayi ko woni wadde ɗo kon fof billahi wallahi tallahi si nene makko maayi o nisiray ɗum wa heɓuɗo wari musay mo ko ɓernde mise haray hande kadi gasata naka gaburu maɓɓe o yataw tuuba na hay nokko yataw tuuba ka o yehi e jama o kala mo yehi hiwrondirgol hara onti hara nden nyande ko nyalande ko fi makko tum wona womede ka o yintori wo ala ka ulla ala ulla yo yawni nene mum ko waɗiri no ni nene mum ko añu no nene mum ko aybini nene mum ko ɗum waɗi piiji gono to wattake goɗɗo bata gonga déjà or nene yo yahuni ni bay mo wuri ko ɗum ɗon min mari komi conseil mo yo yahu wiide nene makko e jeeja nene makko wanene ala toɗaɗo heɓata wanene goɗɗo no wawi dartagol nene mum ɗa wawi dartagol ɓemma wano mande jalo ko ƴawi ɗo ko wo goɗɗo no darto dey mawɓe mum ɓen no non kadi no yimɓe antale ko leyɗe porto woni min mi sikki tumɓe o yimɓe wontirɓe leyɗe porto ɗo woɓɓe maɓɓe fof perdi non femme dans quel sens o inni on tigi no wawi dartade mawɗo mum ko si mawɗo ma niya accito religion ma o nga julɗo o inni on ɗum noon ɗa wawi dartagol ɗum noon voilà o inni aray ɗa wawi dartagol mawɓe maɓe on ko teɗon an jokka religion ma julɓe yagal ngal musulman yagal ngal ko dans ce sens o on no ser hulay dani on to fokkituno yandi ɓeyni wo hakkil nani ɗengal si towi hakkil soray kanko o sutino c'est à dire ko ɗum woni awa haray a goɗɗo no ay révoltude a mawɓe mum hay si a fara suka suppose haɗa fara suka an a debbo ɗa fara suka mama ɓe yiɗa hata révolta yaha nodda woɓɓe ko ɓe alle ma ɓe jombe ma ko ton o sutino d'accord ko ton o suti c'est déjà révolté ko ɓe woni manden jalon ko ɓe tigi c'est des gens qui sont révoltés a faami par ce que a yeeɗo woɓɓe no jokkino jiwo murtinamo tawa mawɓe har no andi oɗo ɓe andama maɗo hara ɓe anda façon nen yon hondu mawɓe salo ɓe andi ko hon waɗi si ɓe salani joni noon jiɓɓe révolta ɓenne gasi ɓe joni mawɓe jaɓal mi yaɓe ɗaɓe goɗɗo ko wonanaɓe seede ɓe huma dewgal ngal ko toon ɓe sutti ko ɗi équipe joni fuuɗe kadi mi feƴƴina ɗo message goto par ce que ɗo ko 500 et quelque wonen darde na fise kono mi feƴƴina juste une petite message fiyo fof faamo min ko mi haalan tan ko kamɓe joni par ce que ɓe puusi en jusqu'au bout yen ukkodiri en jaɓali min ko mi haalan tan ko piers kadi ɓe woni argol ƴaɓa ka panel ji men ɗaɓɓita en woola en haalaji ɗi duwaka wowlede ɓe heɓa noon ɓe ɗaɓɓitira probléme e guere
Gelembe ko kambe memmini gere be hubbu gere ngen ton dokken haajume goɗɗo naate panel inna yimɓe ɓen yimɓe aybi ma yo révolté mawɓe mum ɗum no wowɗi ɗum ko culture hombo ɓe jangguiɗo ɗigol ɗo culture tawa kadi yo wowlu finde diina tum diina culture men kon ɗum yaada culture men no yaade diina ti culture de do yaade diina ko diina kan jet jokkude yewtirde ɓaawo ɗum tino enen pullo fuuta enen culture men on ko naamu men on ko naamu diina net woni eyi par ce que enen priorité men on ko teddugal pullo fuuta mala teddugal ɗum na pullo min ɗo halima komi haalanta jaaja mum jaaja mon kan wolane jaaja mon e kena mo yoɓe accu peñalngol yimɓe ɓen e pi kena mo ukkike ɗo e yimɓe ɓe ukkake makko jiga o yalti mi yaltante bote no ataka mo mi bari wayti ñanno jokki haaju mum bari wayti no jokki haaju non famade rima andi kon nu haray ko ɓeygu makko woni ɓaawo en fait ayino mon ko ɗum mi wowli ɗo on fi o ɗo déjà no boni a wawi noon fi o fi makko lancoto woni hewta yo huɗu goɗɗo ka réseau ɗo kanko fi makko boni eyi ɗum ƴettata kunde kon wondi ɗo ɓuri keefeero ko ɗum mi wowli kon ɓuri keefeero na hikkodirɗo ni voilà joɗo uddilamdu ko muyne kañum ko annabajo nonnoɗa hikkodirɗo on na hikkodirɗo ko ɗum minni ko kanko tuwa mo yewtude o jaɓa andi mo duwamo wajade innata ataku yimɓeɓe ma ɗum ta ataku ɗo janggana kuɓɓe jokku golle maɗe kono mais yimɓeɓe woni e wolirde noon ko kanko tigiri woni kanko woni puusude jeune jo ko kanko puusi o hanki mbeyo yaltu ataka yimɓeɓe voilà yo ataku yimɓeɓe par ce que yimɓeɓe waɗi réagammo réglemande min ko min nata si ɓe falano ɓuttu si ɓe jommidiri ɓe wonayno ko koye maɓɓe ɓe fanka ɓe jokka dewgal maɓɓe ngal non si ɓe kelodiri ɓe wawi jokkugol ɗon voilà si ɓe kelodiri ha ɓe waɗi décoration ɓe waɗi fête maɓɓe on ɓe waɗi célébration ñande 31 décembre yoɓe jokku ɗon ɓe sela en si anari kana umpito miso mi wawi umpolirde nani to yawno lagi ani mo gine fewndo on noon neeɓi lagine miso neeɓi lagine moƴƴa noon est ce que na 3 ma on ni nongama jakaw taki ɓe ka tuma to ka paradis to ko jeydira on ko vrai ñande on ni vrai sitage on minnuma ko nangi ɗo grand joang mo siiɓi yiƴam makko ɗam fof o siiɓi yiƴam grand joang on haalanni joni o yaari ka annabajo on israel minnuma an on so ko gaynatama ɗon a ɓuray safe a ɓuray sonsoliwi gasa oɗo ñande ko ara ɗo rondo danki ki kakkude ronpo e wuttuɗon faabe no gasa so Israel koko Palestine o yarata ko Palestine ɓe woni yaare ton minen ɗon ala guine yaare ton arani on kadde wo fanna mawlamaki o laamotako kadi kombo laamoto andi wo ko ɗum woni laamagol safe kanko ko yo wowli o kanko ni lanɗo ko kanko ni lanɗo minen ustako fimo minen o fimata ɗo ñagama wattanamen ustasiɓe amen ɓe fof fimoɓe ñagama minen ustasijo fimowo ñagama ça c'est interdit en Guinée yo kontin fimugol ñagama makko on minen fimowo ñagama laamotako men kala fimowo ñagama na fimay drogue yaw kontinon et puis jiw no fimirta noon ko noon kadi jiwum kon fimirta jiidiram kon fimirta kan ɓe fof ko ɓe ɓeɗi ɗon noon ɓe fimay ñagama o fimay jiwo so fimay ñagama elno to ñagama vrai o yitoni makko ɗi et puis noon quartier ka woni ɗon Angleterre ko quartier jamaïcain ɓe ndaare toni makko ɗin quartier jamaïcain ɓe est ce que o ƴettata hay crack pino safe min mi waɗay woni revoltingol modi makko fi o yanto peñanammi peñanammi mi yalta noon kadi mi révolte mi ɓurta ɓe peñalngol min noon hay aɓe captiray ɗo goy ɓe naɓanamo yo o ƴetta he crack joni noon o yide ƴettowo crack na hoyanimo andi ko Amadou Simbayni ɗo accita e beere ko on sumati ɓe haɓi ko nde
Amadou Simbay no accitay beere consommaté be habi o yew dabboy dumajo fimo crack kon kanyum may jet duma jetto crack kon kanyum may jetto duma ha ko o yew Janari ko ne bantum ko re wujoto. Ne banti korio. Alors. Ne bango bio. En tout cas, ayida yeso makko nge gite makko anday ko vrai fi my vrai toni makko kan nga fama jidi dan ko no ko me my vrai ngare liyeji ko ku yata to Gambia comme on anda Gambia ko horde he ko bembi wado be ha ko e horde safe ko sariyare dembe etirta be jodo be fi ma be sariyare do hande landa ko be jodi non si ko be sappo be fi ma sariyare sappo ko bembi Non mais c'est vrai. Ko la non ani kambe be happy na bato be na ba. Subhanallah to mo ya tan to yonay Gambi. o fala wiide menen Gambi ɗo ko ɗum tuwoni golle amen kaka Golle Jaka o yaal ko be ayal ko to burata yaade. fi mi nyaga mo be ala do haal gol haalaji rewra si be fi mali dum do be arta do be wola jamais de la vie Faamu ni tan. Nambe dum ko culture dum ko tosan mabbe. no ko yon kattiru na bano modi makko e bano peñira namni gasi aɗa ndewe mo peña o senca moƴƴa nani no Allah waɗi ka kala ma do waɗi nane kada arta sanjude donc jettugol dum peñuwal makko ngal o peña hoore ma den hande da sukuru ma do o peñora ɗo anyan ko beau frère mo adiya mugol nyagama ala do jodo menen haala men do haalaji di rewra ko annabajo hombo yida fi mo nyagama e puis kadi o ama hanki nde ñandari ɓe amude musique on to musique mi anda ko annabajo mara tan amugol musique hay ɗuma capaɓɓen histoire ji honno wono annabi Isa en daariɗo annabi Yusufu en daariɗo o ngiiɗo ɓe fof maɓɓe ka nder histoire ji maɓɓe hiɓe ama o yi ka histoire ji maɓɓe fof musique ji no waɗa tina jande tu e discours ji e sensibilisugol yimɓe ɓen ko honno diina ka ñiiɓirta goɗɗo ala ɗo minen waddana men ɗo ñagama wowi no ɗum ɗo ñiiɓirta minen mi ƴettan tawdi ñagamaji ɗum minen namen yimɓe drogu namen ɓi drogu eyo ƴette ñagamaji mon ɗin comme mo ñagiɗo annabajo waɗɗo rasta e hoore mum nden ala ando kamɓe de waɗi rasta ɓe rumboto kadi o yiɗo annabajo waɗɗo min son hukkike am mi laava yon harana hoore mi laava yon ko brosé sabunde e waya bo mi ƴettata mi laava kun jiiɗiraw ma ha kun waywa porto oɗi selu kun ayo joni mi loota kun safe mi loota kun heese mi gayni kun lootugol kun wufinay kun janɗa mi semba ko di terte mo wandi ko wujoto ne bantu ko gonga série wi fussi yorna kun sina nawligu e gañanedi antutamo faala jombande to Mamadou Dioye ɗimmo ɓay kanko o wata heɓude ɓiɗɗo hande kadi e puis non sa yino no lunnorta noon ko hay toni makko ɗi fo yeehi min ɗuma toni ndaare ɗum ɗo lunnori noon oya a yi nde lo ko ƴere makko ɗo ɗum ɗo no tiiri guringel safe a yiɗamo andayna pay ko nawino ayna tuma ƴettuɗa ñeddude ɗiɗi inuɗa waɗidira ñeddude ɗiɗi yeeso ngolo ayna ñeddude hakkude yalla batti mi accirta on jaajang ye eyowe o ay toni o ala o toni few ala ɓeɓino kun nawyino min numa dade makko nande dade dendon wal ok soni kono wayɗa e jam andi goɗɗo no nawirta noon andi toni ɗi yahay nawirta noon ɗi yahay soɓe ɗi naatay ka hunduko ɗi naatitay andi gaɓɓude ɗen ga kadi yaltay ko ɗum andirta goɗɗo heɓi duuɓi ka tinde ma ɗo kadi yangal kadi yaltitay andi ko noon andi ɗo nawirta noon gaɓɓude ɗen yaltay ɗum ɗongoy e yeddodira par ce que yiɓiɓe makko ɓen fof ñandi na bobo no heɓuɗo tanira elle est dans les 50 ans o woni dans les 50 ans hara non 54 ans mo jogui
Non, au hebi Il est né en 50 ans. 70. Ya o be 50 ans. Au hebi 50 ans. Elle n'est pas dans les 40 ans, ma chérie. Ok. 40 ans, on est jeune par rapport à ma cola. Ok, No, la bito tu makwara no nongo. bayo bi Bito mo makwara nongo 99 o hebi mo. Hein? ba Bito makwara nongo 99 o hebi mo. Ali my down, no? mini bayo monopause la wani do na yuru don mo ya. Ça n'a rien à voir avec ménopause. En ménopause, on est à 35 ans, 40 ans, arabe, et ménopause précoce, no. Donc, ça dépend de chaque Ouais. femme, en fait. Ok. Woɓɓe jiidi ndin kupa ila ko ɗum mawɓe men ɓen innata en jiidi debbo ko gibandema en tout cas tan on ha 30 ans on espoir on ko ɗon woni riskiji ɗin hara ɗuuɗa mais gibi 30 ans haray riskiji ɗin fuɗɗike woɓɓe heɓa ménopause précoce on kadi très tôt ayi donc ya tout ça woɓɓe noon kadi jiidoto ha 47 ans woɓɓe hay 50 ans heɓi Ay 60 ans mini do de pour e fu voilà, en fait, ça dépend de Ça chaque dépend, quoi. femme et de chaque corps. Ayata woɓɓe gono toon ɓe yiya règle ji maɓɓe ɗin heña. Woɓɓe yira e 11 ans, woɓɓe yira 12 ans, woɓɓe yiri Voilà. wotel en 16 ans. To ka. Exactement. Ça dépend Woɓɓe ko quoi. 16 ans, 17 ans yirata règle tawa ɓe fanni ha. Ɓe yeyɓe tardivement ko ɓuri kon ko ɓen heɓata 50 ans ko ɓen heɓoyta ɓiɗɗo a 50 ans. D'accord. Kon hara no feƴƴa ka réseau ji ɗo woni 50 ans 70 ans ɗum fo rewe ɓaali ko ɓen heɓata ɗum ɗon. On faami mais yawo ɓen heɓugol ɓen heñañaade. Mimi no mari baba gotojo ko rowani acci jibingol ɗum noon heeɓi 49 ans. Rowani acci jibingol. Parce que yawaali. Woɓɓe no mari Woɓɓe chance. jiiɗi ndi yawata, woɓɓe kadi noon yaway. O heeɓi ɓiɓɓe 10 wolane labbani Israel ɗo yo wattu haalugol haala makko kan e ɗuma e arabu par ce que mo andi so haɗa ɗum koye arabu o wonno woldiri capaɓe harayno ɓe terminino mo depuis nebi par ce que kamɓe ɓe jaɓataɗi kono inna noon jaɓata ɗum kay iko capaɓe ɓe nini sinaɓe harayno ɓe hirsino mo tan lakkoran ko ɓe jaɓɓata ko harayno ɓe majjini ɗum sa si ɓe nani no mo inna konko annabajo wallahi o heɓay probléme arabuɓe soit ɓen makko naɓa makko kabano Ouais. ɓay haray ko feetude ɓe naɓa makko kabano ma ɓe bonna fi makko ɗum ɗo fof ko ɓayi ko hakkude men ga Ouais. annabi Israel ko min haalanma ɓayɗa wayata ko yimɓe sonka e hoore amen meɗen accu sonkugol e hoore amen andude ko naaka kabano wonɗa ko milieu amen wonɗa ko yimɓe timmu hakkuɓe yimɓe timmuɓe tun wonɗa accu sonkugol e amen ta traumatise men waɗa men ko Allah jotuma feede Awa ɗo mi faami noon ɗo j'ai bien compris rima falamata kugol tigi o ya janngo arante. non parce que ça me fait vraiment mal yo tagaɗo jooɗo inawo kanko mo ɓuri nelaɗo Allahu akbar. no goɗɗo jooɗo si dekkowo beere mo anda dekkowo ko dekki wo anda hayno janaba lotorte ara ɗo inna kañum no elle provoque quoi elle provoque Kono ay alseni liberté day jam. non Oya tuma rima ko min e alseni wala no peñane. alseni Hakkude ngal. honde ni hombo on noon peeñande Ko kankon ɗo ɓe peñande fi anna bon andi min e alseni me yaltuno ɗo men defandi ɗo. Hakkude ngal. Andi yummiraɓe arno tayɓe wullude ɓiɗɗo maɓɓe on no yutiri ɓawo anna baɓɓen ɗo. Yummiraɓe no remude ton donc. non miyo ɓe fenude Ko ɗum mais arno ɗo men defandi ɗo fenowo ko teddi wo ko o teddi on duwaka teddinede wo hay siko lanɗo so tawi ko fenowo wo siko wonɗo o wonɗo ɗa wawi fenugol fino moƴƴinira hunde mais naya fenu fino bonnira hunde on ɗon o duwaka surrede o duwaka teddinede par ce que hara o ligui teddugal makko ngal o suɓike jarrubi e hersinede e wigue par ce que ɓe feni ɗum ɗon fof wino fenade maɓɓe fenade molanade ɓe monni ɓe woni min a ɓurma feetude mammajjoe ukkoya ɓengu mago eno andimmi ko miso malgré que miso ko miso ƴetto ittuno ɓe debbo ma on e juuɗe am seeɗo ɓen ɗon ɗo awki kam mi peñante mi dara ha hande goyi ha hande taw ha hande anayi ɓiwkagol ɗo yimɓe amin sa ukkike yam mi ƴetta e brosse koyɗe ko ɗum mi gosirta hundu ɗe ñiiƴe maɗe mi yi yeeso maɗo en drogu ɗo wojjini ɗe ko ɗum mi ƴettata mi e puis kadi mi feppina ɗe gas ɗe ñiiƴe ma cakiɗe ɗo gayna e ñiiƴe tupas Itiyo ngem bimbinan. en bimbi sallah jaɓi yawde ta heɓo e baal perdi par ce que min so ukkike am mi peñanaymo nulle ɓe ukota koye marina trop yo ɓe immo yeesamen loobu hekke ko ɓe jokki kon to ɓe yaw ɓe jokka ɗum ɗon par ce que kamɓe hiɓe ɓuri jiiɓe
Normalement ko dina islam ça tire à barrel à Kaloum. To si fanan lo ngi français ɓe terindir ton kala hewɗo toon tiri barde en hanay ko ɗum woni e junngo dumbuya non hannde mi de marché madina on marché madina on sumi ɗum ɗon kadi nokku goo sumi quoi maintenant so camion walla sumi ton sko wonno et puis o yewata koye billo lasko anani on parti ɗon est ce que kanko kere yimɓe ɓe no sikkude mo wawa billo lasko kere an kadi da wiide billo lasko no wawa ma on no bete mo timmi on no wondo e jama on ha hande yennaɗo bemmu wallahi on nani ha hande ko ban Israël ma ɗum kanko ko nulaɗo Bilo Lasko kay ko na problème makko wallahi no Bilo Lasko kadi bimo ne Bilo Lasko jaka amuru wangal jaka bani nyangama di Israël har no woni contre mo bani Israël hein wi men kon men nana men yida hay comparagol e capajo ko huɗaɗo ton comparato e capajo par ce que fof no andi capa ko huɗa ɗum ko hakka ɗum ko kamɓe hirsata goɗɗo ɓe jala kadi donc kene mo tan ye gonga soso ɓe ƴettu yimmiraw ma nawi kunkumu kipoɗa e makko si duuɓi dans 10 ans ma dans 5 ans han joni si ɗon wondi ara watta e kum sansangol pampes sanzara kum pampes ko kum waɗi ɗon kere ɗon wiide jiidiran kum feetu kum feeta e wiye kum ɗaɓɓo yippay kum keccum ça fait dérange no bernirtan wo berniraymo o heeɓi ko ça fait o heeɓi ko waɗa maison makko retraite on o heeɓi huɗaɗo o heeɓi feetuɗo mo wawatano heɓugol ɓeengo e nder adunal non fof anga ye ça fait an kadi ko intérêt ma on larɗa wurtinaneme yande fi yalla worakkisi mota ye jokke yaji mo feƴƴire to minen min haaja kay mum ɓe dankodirde toon nan si ɓe dankodirayno ɓe wurtinana yimɓe ɓe garayno ɓe jarama minen ko dewle feƴƴude sakkitorum ɗo ko ɗen intéresse min dewle wonɓe jommidirde ka mawɓe maɓɓe woni jooɗade huma dewle hakkude maɓɓe minen ko ɓen mapini men minen ko ɓen intéresse min na kadi yimɓe ɗiɗo yiidi yehi luwoyi mawɓe yaha luwa yuɓa mbuuɗi jonna ɓen mbuuɗi ça fait luwa ɓen fiyoɓe humanɓe dewgal minen on intéresse amen imme yeeso amin ko mi andin tawn tun onon aboni ɓen ka page ji maɓɓe e waɗoɓe ɓen like kanko ko woni wadde konko sama kala onon no heewi kamen woni ɗo ko onon woni yimɓe yitte jahannaɓe goɗɗo si ari inni o mo ɓuri prophète kanko mo ɓuri prophète ko kanko hecci prophète astafurlay mohammed onon ko ɓaawo on ɗon wonɗon yaade siiva on ɗon laykanamo kon non haray kanko ndikka mo kanko en en tout cas si yitte jahannamo to mon sendoday parce que on duwaka mo siivude koko wonɗon mo siivude kon koko wonɗon abonade makko kon ko ɗum woni mo excitude ha o yalta o haalaji ko ko ɗum boyini ko a julɗo ko a ɓi julɗo hiɗa andi allahu lan ɗon ko goto hiɗa andi message sakkitiɗo arde on prophète petti kon ɗon sakkiti arde goɗɗo go arta ɓawon ɗon yaw désabonoɗa e maɓɓe e maɓɓe kala julɗo e min naali heeferɓe ɓen kala julɗo yaw yahe désabono ɗon e maɓɓe ma ɗum hay onon on contribue ko ɓe woni wadde kon mais andinoɗi ma wadde ɓe excito min kombagon ko ɗon désabonné e page maɓɓe on si ɓe yani joni ɓe andi ɓe yani ɓe yaltay ɓe tuubana allah lan ɗo ɓe tuubana jama on fof wallahi ɓe wona voilà désabonné e maɓɓe son jaɓi ma ɗum en tout cas on fof ɗon fota ala ɗo ko ƴamon e panel ji kirti komɓe min ay mi yiyata panel ji ɓen ɗuma Facebook min ɗo ko yimɓe partage ɗo mi yiya désabonné few voilà yariɗo ɓe san ka dina maɓɓe en baba ton jamajiri no waɗi boneji ha ron kilo jibi si e aljanna aron ɗo yilton men e lawol go na ɗon men yite jahannama ara kadi ko kaduna ɗo men woni walla ara kadi ko non suɓani hoore mo rima ara on tigi noon titigide ñalorma teɗɗan jokkaɓe ɗo ɗo ko nagge ko an suɓani hoore ma
Allah fewno en. Yalla fewden sister. Wallahi. Enen meɗen ani de junubi amen ɗi min rondi si min mayi so tawi min nato e ali janna naari goɗɗo sunna men e aduna on kadi kamin wuuri ɗon sunna men ɗon kadi hara kamin feƴƴi wo hara yimɓe ɓe no sappo men ko ɓe woni bani israel iɓe ƴetti taw tikkaji ɓe kaari nene no c'est pas possible ɗo ene min mi yiɓe iɓe wengi coñci ɗon hara ɓe yeeya coñci kadi ka ɗin ɗon ko santeteɗi ɗin no an kadi hanay ko bafaru maɓɓe feetuɓe ɓen ɓe waɗi ɗon ɓe wengi ay ko ɓoggol ɓe waɗi ɓe wengi min mi annda kombo ɓe woni yeyde on culture ɗon siwo ko hay hande Pablo ar miɗo wolde film ar miɗo landade film hande merci Pablo ebba debbo fof watti ɗo hoore mum non c'est pas possible goɗɗo andata ko wonde tuma hakkille mum ɗen halima si a jasini fi yimɓe ma ɓen sa jasini fi nene ma e bemma Allah jasinayi fi ma a yanaya terre non sa jasini mawɓe ma ɓen Allah jasinayi fi ma Allah bonna fi ma itta darja e ma itta teddungal e ma oɗo kano kirɗinde lega wosede nderen woko nderen ɓe acciro ɓeɗo ko huɗaɓe jaray koye sayno debbo ono laaɓi ono ɓorni ha moƴƴino no ɓurmino ƴawi ka auto mum franchement non min mi andali konno guerdi ha o hewti ɗo sa jasini fi mawɓe ma ɓen Allah jasinayi fi ma Je suis d'accord. Voilà. Ni kon en fait sa jasini mawɓe ma a hersini mawɓe ma a wattiɓe fuu so Allah waɗatama e laawol moƴƴol voilà aduna ma on fof jiiɓoto si nene ma e bemma wulli fima mawɓe ma ɓen wulli fima ñande o ñande ɓernde ma nden no wulliti c'est pourquoi parce que ko waɗɗa wo hara yimɓe ɓen ne ignori yimɓe ɓen no sabotirama cende fof an kadi selen sa jooɗi ke ɓernde ma nden wullay pourtant ay ka vidéo makko to rimamo ende la gandi goyo sabota la gandi o wolay ɗum ɗo e ɗum merci andi mi ɓeyatanan vidéo ari mo direct mais hay mi coupale winni ha modi mi ala merci ay mi fini bimbi mi tawi ko ɗum woni circude merci ay yimɓe hande fof no liɓude ɓe leyi hande fof no sabotude ɓe ala fottude e goto ka réseau ɗo wonɗo ɓe sutenugol foppo no jasini fi maɓɓe fof no tippini fi maɓɓe fi honnum ko honnum waɗi ɗum par ce que koɓe jasuɓe ko ɗum waɗi min simi falaka Amadou Simba yo seluɓe e mi to jaabo few wata o jaaboɓe ñan ko so jaabi keɓe o jonna ɓe importance en fait kala ɓe wowlinde mum ta jaabo ɓe heɓata yo yilto ka suudu nene makko e suudu ben makko yo yilto ka nene la makko goɗɗo heɓata wa nene ɓiɗɗo debbo wa nene ma ɓiɗɗo gorko wa nene a heɓata o aduna hamaya donc c'est très important ça suffit maintenant haala kala ka o wowli hande ka rewra goto heɗotako mo firɗo foppo ko haala wota kan woni wowde hoore maɓɓe ko neeɓi suuɗade si o yalti ko wowlata kon o accanayi yimɓe ko wowla moƴƴa min ko ɗum joni ay bonta énergie yang sa par ce que andi neɗɗon ko foti sa yewti miñiraw makko kon ɗo hande fof no considéré junkun elle est très bien elle est bien hande fof no considéré junkun fof no marani junkun teddunga ka réseau ji ɗo foppo ko haala wota wolta kala ko yiltori ko haala moƴƴu ka wona wolede hoore makko so huɓɓini ɗo live makko jawa jaari pour la première fois ko huɓɓini ɗo live makko jawi moƴƴano yimɓe ɓe ngari débat waɗi débat haynata hay koɓe nene goto haynata hay koɓe reedu wotoro ɓe wi junkun no waɗi doyi et puis mo surdi hoore makko mo waɗi hoore makko sutura mais oɗo non kanko yata sabu honnu hadi o waɗa direct jini o waɗa live tout le temps ko sabu ta goɗɗo yenno bureau makko tellement ke himo yiɗi bureau makko mo yiɗi nene makko ya ñande mi ata ko noɗo jaaje makko warmo wulla yan subhanallah supportata yurmanno moƴƴa noon koɗa mi seligoy mi sohluno mo osomate mi seli mi jokke ha jom yurmi an kono harde mi anda ko ɓenene goto har mi anda ko ɓenene goto ani mi anda few no yonmi quoi Allah jonnituma hoore makko oɗo Allah jonnitima hoore makko wonko so yeehi fewdo ɗo ene makko yaade ko ɗum ɓuri mo moƴƴande si tawi kono arda yaara ko ɗum ɗo bette ɓuri mo moƴƴande kono Allah dandumo fewɗo mo jomɓe ɗo o jon ɓeygu simbanu on boni
kana goto mi landi film ko debbo Simba on ni non Simba jombi dir ko debbo Simba oni dewo ya da boyi baba Gambia be gumi dewgal makko ngal e pi dum don kadi kanko wonnore makko kanko ari kadi wuri no Gambia maɗum mo wawno fankugol ulala no yurmi franchement no yurmi wallahi no yurmi kana ko no yurmi ya ɓiɗɗo debbo tawayinni ɓiɗɗo debbo tawayinni ay gorko sineno ma bemmano wuri min nan préfére no Halima ɓe yaha ɓe waɗa wanoni ñande 31 ɓe yaltanum ɓe fija ɓe jala ɓe waɗa musique ɓe ama laale yimɓe ɓen arayno doy après noon si ɓe jooɗoyo ɓe wola ko ɓe wolata kon kono na yaltugol tum buppo ataka wola kamɓe noon souvent si ɓe yalta e surtout noon kanko debbo on ko ɗum o watta kanko yalta ka ɓerde makko mi anda tun kon mbo monani kono mari mone ka ɓerde ko e puis kadi ha joni sa remarque Halima wallahi billahi fi Amadou Simba e wali ka ɓerde o debbo na ɗum ɗo ko ɗum o wolanta parce que sa yi gorko e debbo ɓe haɓi normalement da duwa fankude so tawi woni ha on seedi ta ata ko ignore on tigi yejjita fi makko few tawi fi makko wi ka ɓernde ma kala mo debbo mo yiiɗa fi gorko wi ka ɓernde makko ma gorko worɓe ɓen go yala on probléme ko rewɓe mari on probléme tu vois non da duwa ignorugol on tigi mais souvent ko inde on ade goto ɗon ko on toujours classe ta ko on contintaɗa classe de classe ça veut dire que fi makko e wali ka ɓernde ma fi Amadou Simba yaltali ka ɓernde bobo labaɗo ha joni jusqu'à présent mo duwa accude noon ɓay Allah waɗi o yeeyi o heeɓi jusqu'à présent kadi jombi voilà woyano yeyi jombi jeolajo on no jombi kefeero joni na onon fo meɗen nde gandi no tagi ko gorko julɗo jombi debbo kefeero ka simminama ko ɗum ɗon ɓuri dagade sa ko ɗum ɗon ɓuri dagade o si jombay wo ɗum ɗon ko on tigi ko ma simma sabu dina ka ko ƴetti kon dina l'islam on waray on ɗon no duwa okkede debbo kana ɗum ɓe wi kono noon kanko imo sabotude ɗum hankin kanko gorko mimijiti e ɓernde am min ene kono harana oɗo kadi kanko tigi mo andi bobo labaɗo kadi ko heefere ɓe jalo heɓini mo no jomdiniremo heɓini mo ɓiɓɓe kadi ko kanko onne woni hiidugol hande e mbaldi donc ala ko wola Simba on fo ɗon fota worɓe jelo ɓe julɗiɗa few heɓini ɓiɓɓe ma heɓini on debbo mo wonduɗa e mum hiidi on debbo mo wonduɗa e mum ɗandi ko jelo awoɗa bete ko keccungo jombi wona julɗo ko joolajo kono simmi o arti ka dina modi makko o le problème pas le problème o le problème ko mettimo fof ko waya joyi jomboy kon jonna ba kon jon keccunni ko ɗum mettimo grand jo angol le gayni yaade de par ce que minen so grand jo amen o yirtike ma men peñane mo anade tawa joni kono noon kankadi o heɓoyi pay kun 30 men nalla ko nugo waɗayno waɗatano wako grand jo watta kon ara in o yaha o ɗaɓɓa surnol labaɗo wako grand jo inno e kon hurlaynmo makko kankadi o inna oya hooni ɗon voilà a wonday ɗum ɗon koɗo yawgol ɗo ko omo ba oɗo tikkimo ɓiɗɗo amen mo teli million o suka ɗo selluɗo ɗo ko ɗo tiggiti oɗo ko bani Israel de iwri mi yejjiti bani Israel ko fulɓe bani Israel ɓenni ene rima fulɓe bani Israel ɓe ɓen ko haala honɗum ɓe wolata ko mbo andi Halima min ko pular honɗum min mi anda miɗo andi noon ɗum ko histoire feƴƴuno noon mi sikka hay ɓen no lutti min mi sikka hay ɓen no lutti je ne pense pas ɗum ko histoire ji ɓawo ɗo noon fulɓe bani Israel ko pullo bani Israel ɗum noon hara manta soro makko ça fait c'est une histoire wonɗo datuɗo très longtemps min hande mi sikka Israel sa yeeya tawa e ɓalejo hara ko jeeyaɗo Israel je ne pense même pas
amin de min kadi mi andari hari fulɓe no Israël to mi anda min de kam min do Maroko ɗo mi yaali fulɓe marocain ɗo fulɓe marocain ala ɓaleɓe ɓen noon no toon ɓale no toon ɓale woodi onno Halima ayi fewndo almoravide ɓen laamino Maroc ça c'est au 17e siècle a faami fulɓe iwno Fouta Diallo kamen ɗo Guinée yehi wallitoyi ɓe fiwagol guerre sainte Espagne a faami ka wiyete Ouarzazate ɗo min mi yehi haa ɗo Ouarzazate Maroc ha Marrakech on alignement ɗo voir ko fulɓe tu wonno toon wa on tuma no fewno ɓe awno joni noon ɓen descendant maɓɓe ha joni heddi to won joni ko naata ɓe wolta a yeeɓe tun anda ko fulɓe min halla man no jatigi yimɓe maɓɓe sa tawi ala kamen serti kono kamɓe ɗo ɓen ko Fouta Diallo fulɓe ɗon tigi ɓen ko Fouta Diallo ga iwruno yehi waltoyi toon waggol jihad guerre sainte ɓe lutti toon ka wiyete Ouarzazate ɗon kamɓe tu wonno joni no wonanemo bani Israël on yo hotir Israël yo ƴettu madame makko ɓe yara Israël toon non andi dans les écrits historiques histoire woso yelagino hirsa ustasiɓe men ɓen laggine fof dentito audio makko moƴƴa ko ɗum o wooli wo ñande o tippi laggine wo hirsay kala ustasijo mo fottimo hande mi feƴƴina ɓaari mo wolde fiɓe a buloguer ɓe ɓen joni noon yo ɗon yo waɗande men ɗo yeey taw Israël no woodi historien ɓe wiɓe wo fulɓe Israël han fulɓe ɓen ko Israël tenen toon ɓe hawti e juif ɓe mi andawno ɓe hawtiri histoire no woodi ɗum awa joni yoɓe yaaro ton nani min andali ɗum ɗon hari fulɓe Israël no woodi hari ani Éthiopie le long du fleuve Nil ɗum ɗon fof ko fulɓe hoɗunoye ɗum non min mi kupay woni live on mi ronke mi darano mi hirtonde maɓe peñante wano ka hala mo ɗo minen ɗon tumi jala ɓe peñana on tumi hoore ka on ɓe peñana on tigi on e laala yippe minen ɓe peñante tum ɓe peñante mi yora ken jalede ɓe peñante ɗon hayana awa sancanaɓe ɗon minen min hulata ɗum minen engage omin engage ɓe voilà jallo yere haray yoɓe yewtu ton nani ɓe andina ɓe wonira ton ma ɓe ɗaɓɓa ton langa a ɗaɓɓude ton langu mo ɓe wola ton arana ɓe arɗo ɓe sonka yamen ɗo o sonka alseni jawalɗo hande alseni araniɗo ronki nawyino o nawyi alseni nawyimo andi so ƴawi ɗo joni annaba hayni kemo ɗon ɓe peñana e ma ɓoora yo ko ɓe ratiba kongo yatuma ko ɗo ɓe waɗata ɓe sancanamo ɗo amo e jos hajja hawa job le débat est fini on tumani min wiyo ni daranomi ñamira goɗɗum hey fulɓe Israël a sen yo ƴawɗo tun ko sancanede o yeeya peñanaymo ɗo hayon ɓe ari taw ɓennimo ɗon alseni min miɗo andi wetu ɓe busno ɗo wetu ɓe buyno e ɗum ka leyde ɗo hakkude ni Allah wala ara mi acciti on nani e ngarduno ha ɗo hande kadi tawno be mi ara mi waɗaɗa en ɗum ɗo probléme on seeɗa ɓay ɗo gandi ɗe yiɗi probléme trop ene julɓe hande o yi Madina ko huɓɓi kon ka
awa haray ɗo ko en noddidir jonnidire juuɗe ndaren kon no gerdaten par ce que place ji yimɓe ɓen no sumude moƴƴano jawle yimɓe ɓen no bonude moƴƴanon comme oji o men hankin eteɗo ɗo honno julde tata plus de 40 000 euros o investissé en place makko ça fait 21 ans ka 22 ans o europoni chaque fois o yahay o renouvela o sooda piiji o adda ko noon hande kala ka stock ji makko ɗin ka piiji robe ji mariage ji woni e paɗe e coñci o aménage ɗum hande o nokku fo o hibbo e kapuɓe ɗum ɗo ko perdini hakkunde e Allah Allah bon nonno yalla dandu en bone nge yite ɗo ɓuri ɗo mi torike ma Allah yalla acciran en ni si tawi ko jinna woni waɗede ɗum ɗo hara ginen fo no duwa ittude sadaka ɗum ɗo ndaren no ɗum ɗo stoppira par ce que si tawi ɗa suti goɗɗo on piiray kono si tawi a sutaki goɗɗo o wawata piirde par ce que anda ko hombo woni wadde in piiji ɗo ta sutaki wonɗo wadde on ɗum ɗo le aray tu woni waɗa no ɓe expliqueri ni yite ngen aray tu woni tawa matela no ɓaari ɗa huɓɓa ɗon si ɓe ɗanninoyi ɗo ya kadi ka conge ɗa tawa ɗon kadi no suurude suuray wani waɗa curki donc ɗum ɗo no hulɓini enen kadi lagine ɗo en heɓali ko wiyen nani hakkunde en Allah ɗum ɗo no yurmi ara en jango si Allah jaɓi ko ɗum muyowo muyi masi mi hirtike ɗo ara la ngartude ka Facebook ɗo la mari ɗo débat mi débatana en on jarama on fo nani en jango si Allah jaɓi merci beaucoup